Maikanem apilin. Tinapalabas napan ni Ela iti kuta da ami. Naman na asahan nga isuda tinang serek iti bangko iti kabisera. Binagbagaan lata ni Ela da ami ken lando. Nakunana pa'y kini ami asumurot kuman ken kuana ngem nagkedked ti balasang. Pinagkarina nga rod da ito'y ngagan annad akanayon. Tapno iti sumarunong agkita da ket sibibiyag pa'y da ito'y. Simmalog manin dansong tapno agkalap da iti impormasyon no asino dagiti nang serek iti bangko nga ipapabasol da ken kuana. Itagagayem adto yung titulo iti nobela tayo na paulwan. Maikanem apilin. Itagarap dagagangay tayo lang agindag iti da ito adisa. Ha? Kutsi? May lasing ko rin driver. Ni Bart Dajay. Anya? Siguro. Ita ay antipasdak ti pagturungan da. Sapay lang ko ma. Pagbaligi tayo ang mga mo iti kinapod no. Saan tayo magsubli jay kuta? Aging gadi tayo maman ti kinapod no mga ansong. Kaya't ko amaman na sino dagiti nang serak iti bangko. Kaapay asyak ti tudo da. Takal ti pamatik. Adag iti pasurot ni Don Simon. Ngam kayat ko apangkan. Pasensya kayo na Marsing. Gaputada kayo matlaang ngamin ti makasarsarita. Kan makaawat kanya may papan iti ayan. Wan ma'am, saan aparikot dayta? Dungagak lata iti ibang bagam. Nagmading amin tiriknak nana. Agluwa ka manon, Ma'am Rina. Gaputan na lipatan nak siguro ni Victor. Nabayagan a panawan adinak sinarungkaran. Kaya't ko na makita kan maara ko. Yamjak amo ti pang kita akan ko ana. Ma'am Rina. Pinadas ko iti asinapol ti balay na. Tako na nga iti asidaglaan. Dagiti tao ang nagdamdamagak. Saan damat ngam amo ni Victor? Anya? Lino ko nagsangang ni Victor, nana. Lino ko na. Amangan no makumikom launay. Iso talaga adi nakabasarungkaran. Tsaka mo, Nana Marsing. Di ka maawanan itinamnama. Katsyag, adong tento ti Jimpo nga umay nakasarungkaran. Saan ko man aday tati pagsangsangita mo no paglidlidayam, ma'am. Kasanitan mga ansong. Anya ti aramidin tayo. Ada tayo itisan unay nga aday iti construction. Nasaysaya at no masidig tayo basit. Tapno nawaya tayo nga gunay. Kakadwa. Umas asidig tayo pa'y. Di kayo kutlaw. Kakadwa. Nalawag ka di matlaan ti saritaan, Juan. Mang ansong. Agda kami lang dito eh. Saan kami apumanaw dito eh? Agpaliw kami. Tayo ti kanito nga da parikot. Nalakada ka maispal. Anya? Agapulay ka, trabahador. Asino ka? Kenapa ngabda ka dito eh? Ako talabaho. Kaya ko walta. Anya data. Asino ka? Ibagang tipod mo. Amangan no mapalagtukan ka. Siyap amboy. Kaya ko walta. Kaya ko talabaho. Kaya ko walta. Anya data. Asino ka? Ibagang tipod na. Amangan no mapalagtukan ka. Siyap amboy. Kaya ko walta. Kaya ko talabaho. Kasano nga mo nagtatrabaho dito eh? Kita pagkat tayo. Isu mayak. Adayo balay mi. Bagbag na. Mabit lang. Kap-kapat. Bagtit sa akin tinay-tinay. Sige.
Ingkang trabaho, Ijay. Sa talabaho? Kaya kuwalta. Sabagay, kuray man nagtrabaho, pasang kumit aswelduan. Isupay, ti maitulong na. Masapol ang alagda ti may patakdar apas na turan. Isuarumbang nga sayatan dagiti tao ti trabaho da. Awad, boss. Pagkitamat, awan tinatagdarlatan. Nagtrabaho da amin. Ay, sayang ti mo na bastag. Pinabentak na. At medyo nga ansaw, pinagbabentak. Sino nga min medya talaga? Apay, natural, boss. Sana bali? Dakilagata tinakatuon iti ulo na. Ha? Imposible nga awan ti agragot amang sapol kan kwa. Malas na. Tanan ayunan tayo ti basol na. Papayotin ang sarag iti bangko di kabisira. Ang iso ti mapapasol. Malas na. Hoy, batit! Apay nga't da ka dita si Dagumi amang kidda-kidday kanya. Nagtrabaho ka! Nagtrabaho siya. Salbang de tata. Ipay-pay nga't na dita. Kat kiddayan na no tumarhiyawan. Malas mo, boss. At nagkusunada ka na ng bagtit. Lalaki bay. Sumalan ka! Di na suranan. Di kutsi ni Madam. Atan. Mabit lang, tasit ka. No kasta kurang dagiti materialis. Ida, Wan, madam. anya dagiti kasapulan. Naisulat ko, madam. Adupay. O sige, mapantagumatang itamot lang. Malaman, madam. Lubigat ko na. Mapantalak ta iti paggatangan. Kag isa ka na da. Tauray intun bigakan amapanyo alaan. Sige nga rod, madam. Sumip ngeten. Ngam awan pailan ni Juan. Amalan mo na isagmakmatan. Ha? Iso daytan. Hindi kayo natagari. Ha? Itong anday jay. Hoy, batik! Ayan mo! Ang subli ka! Salbag ka! Awan mutlat sir Selbem! Batik! Pejay, pimanawan. Kakadwa, agsaga na kayo. Tamadamdamapay. Pumanaw tayong gitoy. Ayan tayo dyan abagti. Kuna na nga gawin, tanabanog ka na. Kaya't ko walta, kuna na. Subliak bigat, kuna na. Hindi ko antim marayan. Aniya? Kinamat ko. Diyak nabutan. Hala, bayamon. Bagtit tumot lang. Sumait. Anuam tigas siya tao. Intong bigat. Intay to alan dagiti ginatang ni kinimadam a materyales. Ha? Tamasapol nga iti mabit. Malpasan da ito apasdat. Kunak na maibayag kayo, Lando. Saan? Gaputan na amuan mi mutlada gusto kinapod mo. Adabart kit talaga ng sarak iti bangko. Nung namang ansong kit pinabasong da. Dakas da talaga. Naimbag ka na lain ni Juan nga pumarang. Amo na tinararamid na. Iso anamuan mi ti kayat mi atakwatan. Ita, amo tayon tipod nung akin aramid iti pan nakasarrak ti bangko, iji kabislera. Ang ansong. Anya ti kan panunutan dito ang nakatupang. Dagiti pasurot ni Don Simon. Anya itan ti ramidin tayo. Imposible asaan nga amo ni Don Simon ti aramid dagiti pasurot na. Mga ansong. Amangan pa'y kid di. Iso da nga agasawa ti akin kapanunutan. Agpapada da agtakes. Saan ka di? Ngarod, saan nga imposible ang mapasamak dita? Mga ansong. Ita, mang panunot tayo mat iti aramidan tayo kadakwada. Tapno agparikot da.
mansyon po raw. Ni, adto lalaki ang nakatakdar iti asidag tigay. Ho! 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 Naimbag nga oras mo lalaki? Anya ter aramidon dita gate ni. Ni, kit-kitaan nakmatlatang kapsat. Anya ti maipay ko? Magwingi-wing lahat. Ni, napanan. Nay, Ma'am Rina! Ada kayo gaya man! Juan, ilukat mo ti gate. Umay ka, iha. Agtugaw ka dito yabay ko. Pagsangwan ta da iti merienda nga inyag ni Insya. Mama? Adda na danon ko alalaki di tarwar ti gate. Nakamatider dita. Ididinamang ko no anya ti kasapulan na. Nagwingiwing kat pimanaw. Amangan matno agballa. Ay, jakman amo, mama. Kunakit di ano trabahador iji asyenda. Ngam saan matgayam. Saan mon nga italtalak? Amangan no agballa day jay. Tano daduma. Adda agil ilad iti ruwar tikit. Intun kita ang dagiti gwardya. Balla mo't gayam. Iso apapanawan da. Kasta ka di. Oh, apay anak ka umay ka, iha. Kaya't kayo asarungkaran kini papa, mama. Saan abali ajak madanon ni papa? Basta makita ka, mama. Agyaman ak, iha. Katidya asyenda, kumusta? Awan parikot, mama. Makamo kan ijay. Intalak ni papamkan ka day jay. Iso makamo kan. Kukwambatan ti mapaspastrak ijay. Anya? Unbat? Saan ka di akas ta ti mapaspasamak, iha? Sa saan mat ngal alaan ni papam ti mapaspastrak ijay? Sikalat ta kanon ti makamo. Uwan, mama. Ngamno ka sa pula niyo ti kwarta. Mangibaga kayo lata. Gaputa idultulin ko. Ngam sa anak nga agibangbang ko. Gaputa mabutangak. Nga amangan no iti may nga altaw. Kat agpo kaulatan akas la aso. Dumakdakas itan dito lugar tayo, mama. Saan mat akas to idi? Ngam no apay adumakdakas itan. Ako, iha. Ado ti rinungkar ti panunot da. Kasta ti aramidan tayo, Lando. Bumbaan tayo ti munisipyo. Juan, iti kasta. Agparikot ni Apo Mayor. Nansang, amangan na delikado. Delikado, no agdarasunos tayo. Isuanas kan ang maplano ang imbag ti amin. Awan pa inaramid tayo nagmintis, Lando. Sa bagay. Isu apat sir kung nagbaligi tayo. Agiaman at iti dahi ito'y asa nga bayoon a prutas itme. Magustuhan lakit din ni Ma'am Rina. Ay, una na. Pagugusto ni Ma'am Rina ti nalom nga bukadaw kun nalom nga papaya. Ay, pudno dahi ta. Ay, ayan ni Ma'am Rina, nana. Napan iti mansyon da. Nagsakay itay iti kabalyaw. Nana Marsing. Kanayo na ada kamaten kanya, ti kaya na yat na. Uray si ka, ibagbaga na mo tayo ta? Uy, Victor ka no tinagan na. Ay, uy, kasta tinagan ti ibagbaga na akaayan-ayat na. Saan nga ta ni Victor na iti asyenda ditaw? Ti ibagbaga na akaayan-ayat na. Ay, jak mo. Saan ka di anatay day-jay? Ha? Ay, gayam. Tiyan mo ti tao, kat napayan ni Victor. Saan aya? Anabayagan anatay day-jay? Ay, gayam na. Napay gayam ang tiyagnagan iti Victor nga ibagbaga. Sa bali gayam ma Victor, ti kanayon ada kamatan ni Ma'am Rina kanya. Igme, sa bali. Kati ibagbagam a Victor, natayon, idi pay laeng. Sige, gwardya. Pakirikap mo ti gate. Ma'am! Mapantan iji asyenda, puraw. Magnakalaang. Hi!
lalaki. Isa maninday ta nakatugaw iti igid ti dalan. Ni, abi nga ta. Kasaritak man animbag. Ho! 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 Kapsab! Adda ka di ka sa pulang? Apay nga adda ka di taas si dagti mansyon mi. Anya pinagan mo? Asino ti lalaki a kinasarita ni Rina? Agbaligi nga tamat dansong iti panggap da pa ng bomba iti munisipyo. Gagayam, di uliwana dinggen tituloy iti nobela tayo na paulwan. Maikanem Apinin! Nobela ni Virgie Paclay. Direksyon June Ributaso. Technical can musical scoring John Ligligan. Isagsagot kada kayo TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Maikanem Apin!